zarundi garka no zarra torkwitarisha to ngene kera ifunde munyomere bushba kabura kuvuma kabura kukera shi kabura ku bushba kabashemerirwe kiburuka uba kabatije twashemerirwe none bashekera kari umwana yamara kuyokengana kinayonka wamutuze yari kandi yaguma noha umwana nkamuzi myaka 2 bari banamuzi namara none simfaga muzi yabare iwo twikize wabikora ibya April kwasima kandi owazarirwe okwe yakugambira umuru w'entwera cyamate au South Ankore iyo yabire na kanda kita akaziwa zirwo kwe w'entwera uko yindi umwana y'ushwe aho nari washire witumukaje wazirwe na kashara umunyakisa kitunga ya kandi yisha yashirwa okwe ko kata kakireyo yaba yona tugambire bya fayo bye okubyagenzire okuyagira umwishonero yako mu kibina cya kashatu kandi stana kishaka mu Rwanda akagirenda ogwe baheze no kushuka ente zatagiruka ogwe no mujinyo twine twakagira mu kahumuro kake nyenzire ngo kwarisima aho bwanyuma yo kurwomuka umwana ukamusigira umusire wawe akakurata hoki ukasakaye nazo kurwa ntore yindi natahira umushejo abere n'abakazi binshi n'abashije hatobo washwero ibintu nabara ngo nashwero ububuke bwantu hari umuryo joka yabakafire bakabataka batuzugaga beine mandwa nyingi ezibabere nibaramya ntari kuzimanya ubwo bubuke nanye bwazinsheshezamo obuhwamaso ubwo mushisho kamushanga hi ukamurebuta wakutwiro wabiranye nabo bakazabana ubwo mushije akaba abanyabuzare be ngabo imwe buzare nanye haza bwa nyuma nubo bantuireyo bakusogora kazo wakangaye nkawo mukazi wa kashatu wow rero nabandi nabakabaguma na leta karyo umushubuza kine center kine bintu akata kayishengereza nko mukaza nahinduraho mwe nuko niyo nabona bunire umukejo waguma mu washwerwamo wisha wajihangaramo wazaramo abana shibyagenda bit na hato numwonde nkajihangaramo na hato numwonde abo kuba kugaruka nyuma akahataro tokusiga wateze nto mu kibuga zafumura zagenda bakiba bayakira n'izindi nazo kwijoza kuratira utunazo muzitanake zigarukeyo mwe naho kugaruka nyuma akahataro nazayo nikiruze imberambe nabona nanywera yamarwa narira yetabe nasiyenderayo nashambanirayo nakore imirimo ya sitani yona babandwa n'abandwa bajwarengisha nazo jwara baterekera naterekera binabire ntari kumanya nanye nashikayo nabyega nabikora konka waguma umurye joka naguma umurye joka nikiruza kuterwa nikiruza okujwara bushana nikiruza enaku nukusyanerizo bege kama yakwabana shi mukamo kuzara kabanza kwabura kukabanza kwabura kimwe bwanyuma rahangayija yampa umwana kanabire muzeire yampa umwana w'umwojo yego konabire muzeire ibyabo byimuka baterekera umwana yafa nababo bafu butaka bwakora yego ekambe munonga inabire bwanyuma tuwisho kabono ndijo mwana bwanyuma rahangayija yampa abana babiri babojo yego kunka yabampa batakuratana yabampa batakuratana basi bakaba sigasigana manongo mukuzarwa abo kujya ngo rizaro kandi nurubura wa umukejo wazaramwa abana babirubonka no bonyene muna hati babosho nkajaya na munonga nindaguza ngo nkazara abana benshi ko nkaba babura abafumu tubene bana ngo babakwereze
abavumu tubene kibayine ngo bakikwe nubwo kugira uti konka bakabarya bo kurya sente zanje abo kunsisira ubwonko n'ibiteka-teko abo kumpuzi y'umutima najwara ngisha nakora buri kimwe cyona hariho n'ubambaye hangunze amahogora akahajurwa y'umukuru wanje watatento mwene abo kutazayo kumureba kuba hari nkunku kuba tutagire yaye tombuye itarara ngo mwene tindizara nayo nazayo abana katabaye ngo abampe akatini na sente ngo azimpe zingarure uko niyo nashambanire n'abaganda babiri ngo nkabona transport y'ukungarizo wito mwene amagara gutagaramberire magara marungi gakambera magara mabi umushija kana arwana natera nubwo ukozirejya kutera nubwo ukozire kuba kutera nabari yakaba baterani waisha kushanga hakutera n'yakateri wowe ngaha nabakaba batera nuko yabirari akantwara yantombara yagito munju yanje napime bara yambere bara najipima nanye ndyo musinzi amarwa gani nkangata nasinzire agandi baganywa nsinzire nagandi nanye nganywa aronda sente zinkire muzubura atera runda unko munyambabazi Yesu naho tarikirize ngungu honyi tunkoni kandi zigabwa zinyisiri pambi mukamasimwe mbwene shori yo mwana wasigire wabazire bawe wakaba ubwakisha yakurashi yisha hino byaba kushanga yokwe omushisha wawo kwe ninga wakagumuko abo kuba nawe no mwojo hatu wazara bosho babiri hatu wasya bwana bashatu umwana ogwo akagumaye umwana ogwo akagumomuka konka bwanyuma bona kukubwashikire nareba yahiko mu magara go kutandika ishomero kandi nayo buza shibanye narimi nubo barumushomesa shibanye narimi baryagira bata kamanyishe kabo wunje ntakumutwara nikirizana n'abazire banje bajya ngo umwana uje umutwaririshe nto nagenda namutwaririsha akatara hari munonga namutwaririshe bamutandikisa ishomero umwana yakurura mu kika cyabo nayingana chati aroho ati n'umushija mukuru nawe kama kagire mbabazi nawe umwana wonazeire nshanjo nagumwe ati n'umushija mukuru nawe akagereka n'abana umwija hereza university abandi bariyo n'abantu bamaririza bya senior ya mukaga n'abandi bariyo n'abato kunka nabo batandikira amashomero kama simwe iwo hurikize mazima ibari mnonga kwasima kutugambiraho kandi byakwasira amagara gawe iwo hurikize nko kuwabihurira kandi ntwishaka bantwongeraho reka tubanze tuzo mukahumuraka bitoshye nguturiya ha Revival Radio kenanisha tukatonye zibiri amagaro mbwijire kandi turi nyine omukuru kwasima hariyo natugambira ibyafayo bye kandi nane byamubireho omubwiro bwe obuyabire takakire Yesu Kristo nko mushunu we kandi wo tukize oli live on YouTube no basa kutureba kandi handi no basa kugenda ahari or on live kandi no basa kugendera yes tuyantu kuhereza iwe inesumu smartphone we are live no isha kutureba aha Revival Radio kenanisha takatonye zibiri FM YouTube channel naho wazaho no tushangaho so no isha kuba no tureba buzima kandi twashemererwa nani wo kubaho twaza kuzamuka humuro kache kuturagache nisha kugaruka na kwarisima dread kandi naisha kumana tugambira obuya yakira Yesu Kristo akamushanga hi kandi na challenges nyingi ezamubireho utarugaha program Orugyendo Rw'Amagara Ruth Nyikira na kwarisima dread nutugaruka utarugaho iyi program Orugyendo Rw'Amagara Sita kare waka, oh yeah.
Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Yes, ejeno program Urugendo Rw'Amagara yebari mnonga yo ukurikize kandi yebari mnonga ukurikiza yo program Urugendo Rw'Amagara mwana wanje oryokwe kandi yo waheza cyaciro yawe ubuzima yo rya hasumu yawe oriyo noreba nanakugambire ngo turi live no yisha kuza revival radio cyenanisha tukatonye zibiri FM YouTube channel kandi ubuzima nobo twine kurunje munonga kandi no yisha kuba noreba umugenyo natayisa umwishemwe kwarsima Edrida ko kuyaba yo natugambira ibyafayo bye yatugambira ibyamubireho byona kandi twasiga yaheza obutwabatakagireho twasiga aryokwe arimbagirirwe aryo mwiruma mwinji kandi mwene twagaruka konka obutwatakagireho yagira ngo umuterere cyeshongorecho Yesu akanjirire imbabazi owishemwe Edrida ahabwenci watorana ecyeshongorecho omubindi byona nashitora nabwo nshonga ninchikunda munonga ahubwo kuba Yesu akangirira imbabazi kora tarazinjirire kandi ngabwo mfiri amazima konka bwo kunjirira imbabazi nanye yantambira yanju na yanzora umbafu mwene ndi ahandi yo hurire nzire kubagambira ngo Yesu nazora abafiri amazima nahereza ubwenge abatabwine mpuje nkoko nabire ndiye mpuje ndiye ndondoguzi nahereza ubwenge abatabwine amazima kandi uko boshomere ko batashomere ubwenge bw'amano bw'amazima bw'ino Yesu ego ukumanya no kwetegereza bw'ino Yesu nuwabyine tarwa handa himuri bwihasha namwicereza Yesu amazima ebare mnonga abwekeshongorecho kandi twenzire ngutuga uce agiye twaba twasya obwe kuwa bwanyuma yo kuguma mukomwe ebintu kubyabire kube munonga hakisha hakorata hoki bwanyuma yo kuguma mukomwe ibintu byaba kubi umwaka gwa 9 na gumwe ubwo nubwo ndukwijuka konko busirimu yo yataha mutindu kubwijuka uko yo sirimu ninko mugenyi utine card ubwo uri kutaha muto kajimanya okisha wachiraho kubyabire bityo bwanyuma ho hagati umushija yakwatwe ndwara ya sirimu umushisha yarwara ego yarwara sirimu yobona ko bwo yabire rimbi etaruho mbaze taruho kuhumuriza bwa kuona namwe n'abatutambira bashoboka barga kunumbara batukebera ntunga mu muri sensi umusosoro center nimwe babire batukebera tuwe cyiciro ko manya ntwara manya no tetema ushobirwe konkanya wabo kugira ngo nkanajundwe 8 nahirirwe nabwo ne doshita Yesu bikabitine kibiru kunkanga ninga ngumpure ntinde yo kucebeza ninga borechiraho Edrida hata hoshi kawabiro ryo mukejo oshobangirirwe okisha wayakira rya Yesu Kristo Yesu nkamwakira 8 okiryo mukomwe Yesu yangerera imbabazi noko muryezo mandwa muryagomarwa yanshanga mu yanjuna wakuburire njiri obwirobwe okurire kigambo okamanya ngo shemerire kuhindura life yawe okujunwa kwawe kisha kutomagara gawe okujunwa kwanje ahabwo kugira ngo nkanze irwo mu makagariya nzirwa ndyo mukuru stayo ni manyarahanga ni manyaho umuntu yakucerera ego nka nobuna ndara nsinzire kubwo busheshe nzo mukanisa nza kushuma mwe no kuguma mu kanisa kumanisho masande nimbururwe njiri ego uko niyo nahurire amagara ganje gayetengera nko nakujunwa nkakira mwe shoka wogira hiramzo okajunurwo muka hakabaho ki okujunwa kwe nobasa kujundwa ahiramizo namwe nkajundwa akanisa konka ntakashira akanisa nkarugomu kanyo umutima gwanje gwajunurwe wajiro tagamarwa tinchigagaruka nkarugomu kanasigano banywa nasiga induru nejugo nubazana umutima gwanya ngweri izoba ryagaruka karenga ntajunurwe tindujunwa bundi
nke nabasagaho nagenda naza kanisa icyakuretira umutima gwawe kuteka teke cyo kareba ki nkatamwa natamwe bibi natamwe bara natamwa sindo natamwe kutererwa busha ahubwo kusinda natamwa nejukane nenyuma binarigire mbyo no kunarigirije nimbo nabona umutima gwanyangu nantajundwe tariho ubundi kira nayikirizo kujunwa 88 wayakira Yesu Kristo etara na mission nangwa waza hamwanya ki waza hakanisa bakweta ninga waba niwo waye yumukira ecyanyiro mukacho kikantwara ninza kujunwa ego nkanyine netabe yanje nuzure naje nagaranya nto kurigari izoba naje nagumuhanda naje nto kurigari izoba tabe utaragaruka no kunkorata nagumza muninyiruka nazakanasa kandi abwo kucera umarwa abwo kucera umurwanje nkagenda ncerirwe konka abo kujya ngunkanye ndakujunwa nagumizamo yo kunatahiremu nashangana baza kuraba nahikayo naraba bagumizamo basha babaheza nte ni mukabareba nazaho misho nayemerera nte cyandeta no kujuna wayakira Yesu Kristo batendereza kute tendereza Yesu ari mwana gwandi Yesu murunji omusayi gunazisa twebaza Yesu omurokozi kama wita simwe wayakira Yesu Kristo okwihobwe wahurira mpinduka cyahamagara gawe na yaturebe bine byabire nibishana yaturebe ebyo bushamana bw'ubwana na yaturebe bya dance na yaturebe byo kutwarana na yaturebe by'amarwa na yaturebe byetabe na yaturebe byo bushamana bw'abici bagenzi banje turiye mpuke na yaturebe byo buhuke byona amazima tinyine kinasigireyo kanabe nashikize na rwagati umburuza kemukato wishe aterekeraho atebindo ryabyongera nagende kiburu nakitura hariya nahura waruhuka nataha nduhukire amazima kandi kunashikira umuka nahikana insimba amajomisho gamukebanye na munyantazerizo kurge izo manyungu najuno nakira unsasire binkushobize byona nashemeza namazara akabakiro aho mushija yeziri nawe namugambira ntaza najuno oyanda kuzora misho ngo bunajunwa indagaruke kupima marwage bunajunwa indagaruke kumuho mu rugo kuresa ubunajunwa na munyantu mweno jiro businge emirimo yawe yona ninja kugikora ko munwa gwanje n'engaro zanje tubergaruka kwate kibi bantegereza nabona ninyisa bona ko nabagambere bajanga umweni iwe mwesize nuja kumukwata ngo iwo guma n'amarugo gatahingu netabo gumoje mutamushego nuja kumureba nuja kumukwata no kusyanaga magingo arigirewe yarugo munsi atakankwataga amazima uko iso nikirize no hurire kamasimu buzima mwenushi ebintu nibiguma munonga mwene shago marugo kaguma nogapima abantu bakabatajaga ngo turorezeho tureba marugo gwata kugarega bonire turahurira umutima gwagaruka gwagira ngo nugwenda aha twarwa ukachitwazote nkaguma ningapima napima marugo garyo munja kanwo do muri biriza haraje naze pima naze heza yeso ne ikirize kuzahwiri umushija guyaresera yagatahande agatumunjo ndisho kama yakora ibyembabazi nabwo kandi n'umunjo ndijo yagatiremo ninyangu yose akajya twashina bwo kagamuguma heyi nabwo yagaruka yagaho yagatwara handa yabera guzire banje uko zakirerema aho tugaragumireho nasima Yesu mununga omushisho gwe twagizero bo wamuburire ngiri omundu nawe akabine na ikiriza Yesu Kristo omushija nkamburire ngiri yargaho nawe yabatizibwa amen bakabata batizibwa yargaho yabatizibwa yabatiza abana yagahitwa no mukazo mukuru otyo basa nashemerwa wo kubana go kagomberira umugugu no makusiga abantu muko kaza kushoma aza ngo garuko ijo bashangemo bakubaresha waborahi usibirehi kushoma kwanye kakutarwa nkargaho nambe yantamatu atwine y'urukiko atorukiko shini wabora cya imana warwe kabirye bikumira mwe kunarebere babatizwa nabo bazo mukanisa nashemerwa kamasimwe bagahitwa nashemerwa amena nasima Yesu
basi twabona kutura kandi umusinge Amina. kuko abo baguma mu byabo baguma mu bo byabo baguma mu kwe byabo baguma mu marwa gabo baguma mu mandwa zabo baraguma bargaho zabatameze zabene zirgente nizibagirwa niziserwe miramba twakabira no kusa zabatama bahinduraho hata barete z'abacuzi babona zo batama ejostane iwe bakaba batakwenda ngozemu ukore nabo ebyo babe bakora kugeramya kandi imberamya ntakajungu ko nkakinana na munana ko narigere kujunwa wa yanga tunagaruka kubiramya waba wenka nabanyenka ukaba bitakukwataho ninga bikakwata mwana wawe na hati bikankwataho gano kwa bana banje kamasimwe bakuzire nagambe mbaga n'abashwerera kandi ubona bazara hariho buziro kuzara hariho birakwasire taru amena na nyenyenka tinka bihuraga n'ibinkwata amena baberamizo munje yabokwe iwe niwo ryo mundisho wabo kashatu n'umushija ko yafire aho twabire turi mu kibuga kimwe twargamo yego buryo mwe yayombe kowe nanye nayombe ko wanje n'abana banje yego twinire yo businge nimbagambira ntora batahamira kushaba mandwa nizimwita ntumugume muhamo kushaba yego otemandwa za shwimwe ziriya nizibagarukira yego abana wabegese kushaba abana barike bakamwana banje barije nitwatanisa inyungu nemwe kute tendereza Yesu mwana gwandiga Yesu murungi omusayi gunaziza twebaza Yesu murokozi kama n'umurungi biro byona wamwesiga buzima nakuhereza obusinge wagira obusinge mwene buriya twaba twahika aha kurwara wija omwami yarwara nagabwa najundwe nagabwa nayetisize abo kuba tukatutura ntaye ngo kwarwara atarajana no wamuhamizi agumoko mbakazi bako kanashaya na munondo konka abo kujunwa yarwara narigire kujunwa ego namurwaza twazanya kibare twarwara na uko twargayo kutwashikira umuka embera zabambe munonga yatandika kwirukana yatandika mbirugona kujukaho abantu nibeje abanywani be kumureba yego nanyenyenka nahura byanyise shoni umutima gwanya ngungambe nawo mutwari tuje mbe musherikire nkana amanyire ngu ashitwahika yafu yego nagamba nawo twikirizana na mutwari tuje namushirikayo umwirwaro namanya ngo bundi ubutwaye yahika kwirukana naza kaba nuko kaba kwayanga sirimo yubona ko bwe kaberimbi ekabegumire tinyine ko nakuji kugamba atariho kabazi takachumbazi gure umbazi gagutaro abamwe babatina sangu ko kucebeza bashangurwire sirimo ngo bakutere kikatu cyo kufa ahubwo kubota turabandi nomwe numwe yitira abantu binje ahubwo bushema bwo kutacebeza kutamanya kubari abantu bafa bagomwe konka niyo Yesu akangirira imbabazi nagabwa nyewe najuno waba washano kushija nkamurwaza yagaho yahika kukaba yerakazindaraho ya yargaho yahika kukaba twamuzika amazima mbwerisha kumwazikira ugo mushija imwe iwe nko muntu okijaniyo wayekebeza wareba amagaraga wo kugari hati kutwagire kuzika nanye nabanza kukamera mu gihe cyo kugira nti kashi ninza kucebeza kintu ninza kubuza kintu kumanya ko mwahura mushija kafire kisirwe sirimu ninza kanajundurwe nagumura mu ryecho cenda nagumwe gwahwa cenda nebiri cenda neshatu abishemwe bayanga bona beningenda nabo banywani banje bayanga bishemwe bagira ngo notekwa kucebeza sirimwe jinimbi etaka kukwata etakaba yakwasire ninzo kijo katuhemura mutumbi gwa ukatuhemura yego mwe tekwa kucebeza nanye nuko kugenda necho bishemwe abantu shagama nagenda nacebereza uko umususoro sente 20 cebereza bambara n'abantu batushangayo nacebeza cenda neshatu imirundi yanje eshatu yona yahwa
Ego. Bisha bandetera ruzatsi bajya ngo akakoko ka sirimu nutura nako. Wow. Bankansoringa bajya ngo targaraka kugira ngo uryo murwire wa sirimu. Ngo gumogiro uti nintura nakakoko ka sirimu. Ego. Wo kuba barwire n'abaryo mu marwaro n'abaryemba n'abarankaye. Ego. Mwe no gumogiro uti nintura nakakoko ka sirimu. Konka tora umurwire wo kufa bampumura zaba. Bajya ngo kiro kusasa nenje n'abana banje. Kandi nubo barukusasa. Wagira ngo gwe kagura umwaka ki? 93 bunazo mbyo mu bunakebeza. 93 yego. Ya. Otukize no basa kureba obwiro bwe obwo owishemwe Edrid obu yabasa kukebeza kumurwenda 93 hato karebana n'obwiro bwa hati akashanga arira kakoko arukutura nakakoko ka sirimu konka na hatko kumureba busuma ninjiro riyo no mureba yuri oriya YouTube nintekateka ngo riyo no mureba ko kumureba ureba ryo muntu murungi munonga mwene ko kwate kibarecho wareba 93 ubu yarwara kandi ukareba na hati busuma ureba ngumukama nakora umurumo gwe akina amagara narebe kaje aine eshagama aino businge no kugira ngo abantu binshi tumwamureba konka nani mpurira okusime mbabazi munonga ahabwa Edrida kushanga ngo akashangwa natura nakakoko ka slim konka hata hino kugambira no muntu murungi mukama wita simu kute tendereza Yesu mwana gwandi Yesu murungi omusayi gunasiza twebaza Yesu murokozi kama wita simwe mwene obwo kuwashangire orire notura nakakoko ka slim amagaraga ugakahinduka gata amagara ganje tugakahindukaga ahubwo kuba nkaba nabwine Dr. Yesu akaba ariho kashi nubona Dr. Yesu kashi nubona Dr. Yesu kandi ndwara Yesu kare nuwe Dr. mukuru urukukira ba Dr. bona nkana mubwina buko nkambona 88 ebyabereho byona bikashanga mwine yanyemereraho yayemerera Dr. bakaba bija batucebera bambe bakaba batini mebazi kuyo bakaba bagira ngo umugure septurine mbe niyo mwaguma numugura numumera kandi orondo mushahura agume na counseling ebyo byona nyo byo counseling nkanta rukubasa abo ko mutuma kandi gunjangu na narondo mushahura nabasa kunsha banesente kandi tinzine niyo mufakazi nsigire nabana tinyine kantukona ebyo nabyo tunabikora nayemerera na Dr. Yesu naguma nimera septurine nkabanje mero bunji bwino buntaji bwine njireka konka kunabire ndyaho kandi omukushoberwa uko kunabire ndyaho munyanya zo rukunkurata yaba Dr. yashoma kandi ashoma yabo mushaho uremba bazamukama imbabazi rahangata kurete mbabazi uramukame byakukora byo kutangaza munyanya yabo mushaho kuzarwa yabo mushaho yaba Dr. hati mwenu septurine naguma ninjibona mbwinji yashanga Yesu baba Dr. benji bakufaho bamfaho kama simwe nabire nshasha hona myanya zogwa kabatekwa kubaruho nandeba kubandi septurine yobana ndwara ki akaba baruho nandeba oriya Dr. babebaje ngungume ndondo mushaho oragume na counseling yagabwa yabira mburire Yesu yamurabiza handi Dr. yamureta myanya ziyabo mushaho kurugobwo nahumuruzo bwa septurine najibona bari abanyanya ko babiri abo wazirwe babe barubana abo wazirwe nabo bakaba batano mbwene umwe hari yabo yaba Dr. yabo mushaho kama simwe kama no wembabazi mukama simwe iwo twikize bitegeno revival radio cyenanisha katonyezi biramagano mbwijire kandi ukize program Orugyendo Rw'Amagara kandi oriyo no uhura owishemwe Erida kwarsima Edrid ariyo natuhegezo bushoruzi ariyo nareba natugambira mukama ahiya muhire akamusya umukibina cya kashatu ahiya shomere abasirebe batabase kumugumisa mu mwishomero konka
ensi nkoko yamutwire akahikayo abazire batungere ente arukuza kushwerwa akagirenda ente bakazisumura konka stane kamugumisa mwokwe eke yagiremu akazara abana akashangerye kanko kuwajhurra konka kandi mukama kamugirira imbabazi akamujona mukama simwe Edrida ahabwawe mukama simwe twashemererwa kandi twarebe cyo kutangaza kuyashangirwe arwire akutura nakakoko ka slim yaba yabonere na Dr. Yesu nabona Dr. Yesu eshe Dr. Yesu yantambara yakuta yantambara ensi yagamba bantegereza uniza kufata nafu omwaka ogwa 1993 yashanga ina akakoko ka slim konka hayemerera Dr. Yesu na Negisha nahati kor kumureba imwe bakutureba YouTube buzima noreba Dr. Yesu umurumo gwakozere n'umurongi munonga tukagumenya tutendereza konka habweshaha ahabwo bwire nubuza kutwata konka noreba ngo Yesu ogu nakore byo kutangaza amanya abantu be no mureba yori ya YouTube no mucyara murungi munonga kandi ubusima mukama nayo bari kugerera imbabazi mbwenshi wagira ngo togagize rubu washasha wagumora icyo yinamagara toka rwarahoga toka saga hansi kashi ndwazo bwiki horere imbabazi mwantu ndo kitarafire kakiriho na hati horere imbabazi nabanda bakumwikiriza nabatambira nabanda bakumwikiriza do kitogwe nawe nabatambira kiruha hurire takafire kandi akine imbabazi kandi akitwinire imbabazi mukama simwe iwo hukize twaza kuza omukahumuro kandi kuturagace mazima tuisha kwisirana binji munonga ibirukwata ahariyogwe Dr. Yesu ebiyakorire Edrida rero kandi niwe noisha kuba norebe byo kutangaza niwe kuwakwikiriza amazima niwe nabikora kama simwe katso mukahumuraka kandi kuturagace tuisha kwishana binji otarugaho Chenda Nation katuni zibiri Oma Revival Radio amagara ngwibire Revival Radio ababiri ni bakiromwe umurunga gwenya bushatu tigucweka juba busima twatanise tugihagire Revival Radio ababiri ni bakiromwe umurunga gwenya bushatu tigucweka juba busima okufuniza okufunekana nokufunda no mukifuba nibasa kutuma amagara gawe gatari kwesimisa yehwere munywani wanje uburi kunywa cyo kunywa Chembogo extra drink 2 in 1 Embogo extra drink 2 in 1 eshogwirwa kurwa mu birungo byite by'ubuhangwa okujegendana no kuwera amagara gawe ekozwe mu murondo obochi arobaine encherere na nemeza
Yesu akira abandi bona gutukunda okukunda kwe kukira okwenyinemwe banywani beitu bomunsi boni batuhararuka okawe tahararuka banywani be Nenchechiheisa magara gatawaho nokumanya Yesu wetu otukunda tukaba turinkentama eziburiro mwihamba yatushera yatutasyomu usyobwe Yesu ni munywani wetu utosha kanya twendezo mugisha no usinge emitima yeitekunda kumuhuriro utosha no kuguma hamwe nawe ehumwire awizina rirungi tuzasirwa kandi turinga bazigo batunga arya tuhemigishaye aturinda kabikona kanda tuhityo mwiguru eyatura Yes, ebani mnonga iwo tukize na nekeshongore ekyo Yesu akira abantu bona okutukunda ekeshongore ekyo buzima kyatureta kyatusya hadakika idakika 12 ezarenga mu rushaha 3 zekiro iwo tukize yabari mnonga kugumana itwe kano ryo program Orugyendo Rw'Amagara kandi Ruth Nyikira nyine mu omuchara kwarisima Edrid kandi wamuhurana kwegezo bushuruzi mwene obutwa batakarikireho kandi yashabe cyeshongoro eki Yesu akira abantu bona okutukunda owishemwe Edrida nyenzire ngo ahabwenki ecyeshongoro eki Yesu akira abantu bona kutukunda ahabwenki wakunde cyeshongoro eki cyeshongoro eki nikikunda ahabwo kuba nanye Yesu akankunda ebyensi byone binabire ndumutariwe cyankunzire ngo kimpereza amagara kureka Yesu nakira ibintu byona Yesu nakira n'abana butuzere nakira n'amatungo gutwine nakira n'emisiri yitwine nakira n'abanyabuzare nakira ibintu byona okutukunda rukundo
tehwa kwaba yakunzira omusisa mukunda amazima yebare mnonga Edrida Yesu akira abantu bona kutukunda ekeshongwe cyo nanye nimpora nikinkwasa mnonga iwo twikize kandi yori ya Revival Radio niwo no basa kutureba ori ya Revival Radio cyendanisha tukatonye zibiri amagaro mbwijire waza YouTube channel dero kaza channel ejo no ishako bano tureba turuho live kandi woniwe ori online ni www.revivalradioug.com niwe no bano tureba kandi nyino mucharogo kwarsima Edrid reka mubahereze kandi Edrida obutwaba takagireho twasiga mukamariyo nakurinda je no buharabe hizire mwebyo ukashasha konka twareba ngo mukama akakugerera imbabazi mbwene nyenzire ngo otugambireho ebikuru munonga ebi mukama yakukorire ebikuru munonga ebi mukama yankorire ebi Yesu yankorire nokundekaho kusija imyaka amazima no kunyoreza abo bana yego bakakora umwana umukuru unazarira witu ogwe nkageza nko kundu kubasa yego nko kundu kubasa kona yashoma yego yashoma byo kubara mwe narakabare nakorana government otyo nabandi yego kandi Yesu ankorire bikuru okunda byo mu rugendo rw'abafakazi rw'obufakazi obugumire yego ubufakazi bwabire butine mu muntu wono wakabasa kunkwatira orekire mu myanya zo ko washomera kankwatira ubufakazi bwabire butari mu kantu kona Yesu abunda bizemu nimba kameza kurega cyenda na gumwe ni nyama nyangunyi nakakuko kasirimu amazima tinyine mutumbi gwo muntu ogunkuratire nabo witu rwenchwera bampurire taro unashambine nawo mu rwenchwera nyine mwo businge Yesu akankorera bikuru yantere kikatu yayito bushambani bwafera kimwe yito bukaba abana banje bakuzire batakarebera umuntu uri kusharashara kwanje shahibiri ngo no mushija nene Yesu ankorire bikuru munonga okwita amagara ganje go bushambani rero nkarabo mbufakazi ni nago mukono amazima nabakazi bo weitu no mutahuni yo weitu tinyine mutumbe go muntu wakubasa kugera to mushija wanje buyafa yito ndwara yehira rwarisima rero amazima izoba rumwe mwirwaro naza kuraguza ninshasha ubwo mirimo y'inabenta manyiriri omushaho yambuza atoyi no musheija yego ko yamburiza ati umwoyo warahanga yanyorekana amanye cyarkwenda kukorasaho namujyantaza sebo tinyine mushija omushija kafa yitundwara yasirimu kati kwenda kwita umuntu wena oba no mushaho oba no munyacyaro taro unkwenda kutorera ndwara yibanye yasirimu yego atyo yazunguza ibena ndakurataho byamushobera antambikire kitabati kiro kuzaderesa yego namwimukaho nagenda Yesu yansinguza yakusinguza mbene ndiyo musinguzi ahubwo Yesu yego kama witesa asima mnonga Yesu ogwo nundi kubendeze mu gihe kicureki owakubahurire wena ko yakwikiriza Yesu oba n'endwara zombiri oba n'endwara zebi ebiroho hati byo bushambani bwo bwise bwo bunyacyaro bwo kwerekereza nibahindura amadini buri izoba umuntu ine dini nkayikumi izoba nashomera hanyencyakare nashomera abariyo mu madini go buhuje bariyo mu madini ga private yego wikereza Yesu ibyo nabihaho taro kugaruka kurabana wikereza Yesu okasimbe mizo muri Yesu nogumo gisimbero muri Yesu taro hobwo rubayihwa taro hobwo ruhurukana uryagumo ryo mujunwa uryagumo ryo mu kristayo urukwisaranga ikitinisa amen kama witesa asima mnonga mweno wishemwe Edrid hati oine abishukuru bangahi watugambira ngo abana bawe bakagezaho no kushoma bashoma n'umutura nkahi obwirobu nabwo no basagarukana utugambiraho ato bwirobu turiyo mu rwenchwera
rwenchero ko muri chama Ntunga tewodi turi municipality ego Ntungamo numwe turi bishukuru banje ona nkababara umwe kanajya umwe n'abana mukaga ego kano ndayisho yene bana ego kando uri omukuru ego nawe yasya batanu uramukama abishukuru baruhombe abishukuru bine ikaneta gata gata kandi Yesu ko yanjunire ego yampo mutama go khendekera bakamwana banje no kuborobera ego twatura hamwe no kusyanera izoba namwe tinyine kintu cyona tindu kuza mu kiyungu tindu koze ebintu byona bakamwana banje babikora no bantesa kamasimwe kashikunabwine Yesu kute kantar kubazara tendereza Yesu ari mwana gwandi Yesu murunji omusayi gunasisa twebaza Yesu murokozi kama numurunji kashikantar kubazara tori kuza mu kiyungu muntu we esho mukama narindaje kandi hati mbere nugushasha nko gwabandi n'imyaka y'ubukuru hari umusukari hari umupuresha hari umarasazi abana banje nibandeberera munonga kamasimwe mukama nayiha abantu mu mucucu abashitamusa n'abanyigi nayibare nuwogo wisha kugambira abatukize mweno wishemwe hariyo n'abantu nkabo abaya n'obushwere bugumire obushwere bwaremere ebintu byabaremere n'emahande y'ibaro mu yabaremere waba no bagambira kigambo ki ikintu kubagambira cemeriro mu kitabo cyo kuruga Ishitabe cyo kuruga shure 14 n'umushoro ngo 13 okuruga 14 ogwi 13 ahubwo kubarangana umukuru ego ko kwemerera ko nkotine kindi Yesu na numukuru tarwe kiri kumurema ego cyo kutangaza hate cyankorire abashaho no bacebera umushaga mayanja akakoko Yesu akakayihamu yakatwara yakatire yakataho shaga manje takiri mukakoko bacebira abashaho benje bacebire na munywano wetu Bishop mu Ruhanga na wakanyeta nazayo yantoko mu marwaro gamani bancebera bamuharuza ati bari kumugambira ngo akakoko wishe mwitagizire ki takine imwe bantu mwe na hati nicyanyetera hakwije kugambira abantu ngo kubakwikiriza Yesu bakakira ahubwo kuba Yesu ubundi batorano bahakana ngo sirimu tekukira sirimu nekera wabo no kwicereza sirimu nekera wagendera biragiro by'abashaho sirimu nekera wameraje mbazi yawe nko kubagikuragirire sirimu nekera ma sirimu nabibi kashuota shambine kashuota nywire marwa kashuwabota utari mushuma kashuwabotine ekira kuzibire kukira ningi amasiko gawe agatari Yesu nutekwa kukira byona nabikora kandi ningambira abantu bona ubundi batisha kuri ubujuruzi bwanjye umuwa waryamye baza akatishwa akagireka akafuka ugerekere ryo konka obuhame orusa noruhebwa abashaho aburuhanga yatohire kuturebera nibo barakwereza baba takarukwire reka kuri ubujuruzi bwanjye rero ko ukirukanga utembaza naje mutanagame bazi kandi nabatakacebize mugende muze kucebeza mu rugo mukahuke mucebeze mureke kwitwa shoni mureke kutina kandi ukabura kutina no shambana atuwija kutina ngo uza kucebeza wakireba mukama simwe kandi kitabo cyawe mazima ahiwagira ngo tushome okuruga 14 ahagwa 13 kagwa 14 nahagira hati musa yagambira batati mutatina mwemerere muhamere haza murebo kujunwa ukumukama arabaretere erisoba ahakuba abanyamisiri abo muri kurebera isoba tumurugaruka kubareba bundi kama simwe sirimwe je imukura
kwari kwikiriza Yesu torugaruka kugira iwe bundi mu magara gawe amazima nangwa no bwakwa nomera kizuma cyawe konka to kugaruka kugira iwe mu magara gawe abantu bingi bino bujurize nubabakebera hati bashanga mu magara gawe mushaga matache mukakoko kona habwa Yesu ogwikumine ntajyango mukama nuwe abarwanirire ecyanyu no kwemerera konka atariho kindi amabutesa mukama simwe yabari mnonga busuma reka tsomuka humuro kake kandi twashemererwa ahabwo bushuruzi obwo wishemwe Edrida ariyo nabutwa mukama yaheze kumukiza mukama yaheze kumutambira kandi we ko kwemerera ohamere busuma mukama nakutambira endwara nazitwara reka tuzomuka humuraka rero kutora gake nisha kwisha n'amasumu ahari note mushanju 8 mukaga 9 2 3 ningashi note mushanju note 4 mukaga nemwe nshanju na mukaga 3 reka tuzomuka humuruka cyaka rero kutora gake yo mazima yiworya asumu yiworya YouTube or live no ishako baniwe no basa kutuhoreza message no tuterere sumu ningashi niwe no gamba habushuruzi obwo wishemwe munywanu witu kandi yashabeke shongoreki omufumo witu Yesu yebare mnonga kugumaho reka tugabici Omufumu wetu Yesu ayaha mwenetwe kanda wenge ndwarabona niwaba maroboba erizina yerirungi nimwije tuyeshongore Chiragandigona Yesu 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 Muhurira kaya Yesu Nagambane mbabazi Ate bibi byanyu byona Mwabihira hokimwe Erizina yerirungi Nimwije tuyeshongore Nirichiragandigona Yesu 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 Nimujende n'obusinge mugaruke yowanyu mubagambire bikuru Yesu byabakoreye erizina yerirungi nimwije tuyeshongore Chiragandigona Yesu 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 Kuturi komwiguru turyagumana Yesu tugumeni tweshongora erizina ye Yesu erizina yerirungi nimwije tuyeshongore nirichiragandigona Yesu Yesu Yesu
iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Yes, munywano wanje ejino program Orugyendo Rw'Amagara kazindaro. Yebari mnonga kurikiza, yebari mnonga no kuguma ahachoma iwo tukize. Yes, no kuguma hambeho za Revival Radio chenanisha tukatonye zibiri amagano mbwishire program n'Orugyendo Rw'Amagara kandi nakwanjurire kunongi kunyine engineer Bright aha omubyoma nwariyo na connectinga kandi turi ya YouTube turi live kandi n'ubutwako batwagera aha iwe cyawe wagenda page yitu Revival Radio chenanisha tukatonye zibiri FM YouTube channel no ishakuba no tureba. Yes, kandi nyene aha owishemwe kwarsima Edrida kandi yagira ngo ekeshongore echo omufumu witu Yesu ari hamwe nitwe nakikunda munonga ningira wachurira so deka mpereze Reverend kandi wisha mshendekerize nawe abase kugera ebiyatugambira ebikwatirine na kwarsima rero we nisha kwakira amasumu kandi wowe umuwesumu bano yetebekansa esumu zitu notu mshanje munana mukaga 92 3 5 ninga shinotu mshanje not ina nkaga nemwe nshanje na mukaga 3 nisha ko bani nkwakira ubwa hatkanya kire Reverend rero niwo base kugege cyo watugambira busuma wishemwe Ruthi nyicerra kandi na Bright engineer ari ahabyoma nsima rahanga abwa Bishop Wankore the Right Reverend Associate Professor Fred Children Mwesugwa kandi okutushakira kandi arakoraganaje na ba bishops bagenzi be wishemwe mishano gwa kija Edrida akargo wabo chamate akija gamba nitwe akatwereza obujurizi kandi byona yabwamba hati owishemwe Ruthi nkakinana na mwendaho hariho omuntu akarwara sirimu yego mwenu ko yarwire sirimu na nomukazwe yajurwara bombe barwara mwenu omukazo gwe kuyakimanyere ngo bine sirimu tarahereze na kwezi yego kuba yachebize kubamanyere ngo bine sirimu bombi omukazi yayireba nkomufu yego yareba ngo yafire busama okwezi kwagere kwa yafa bamuzika yaheza kuzikiba nga omukazi wo kuyamanye ngo barwire sirimu pressure yatemba pressure akitwa pressure gwe bambi omukwezi kumwe yafa konka omushija we akiriho na hati na woriya kanaisha ko bakiriho wareba ateje myaka almost 80 kandi ninchara kuzo mutaso nibachara kutwetayo ukubura y'ikigambo cya Ruhanga taseje yambara nangwa n'encumi inchezwire kameze make bakanyetayo nabandi bahereza twazaye twaburira ngiri nangwa no kubahumuriza natubahumuriza kongo kuchira munonga ati omubujurizi obwa Edrida no kwereka ngo Ruhanga we nakoro kwa kwenda Ruhanga no mbiburi twanshoma Yesu akatamera bamwe hajati ebi byawe byakusasira kandi okira abandi akwatamisho gabo abana nangwa atamunita kakandi tako mu science ninge byondo ushanguti bisheme kubana biza omisho kandi abana abo kwiza bache mukwataho bacera kandi yahikana kuzora Lazaro nabafita kubasora kongeche echo wishemwe yana amanyisa no kugera mu abo kwaturahurira obujuruzi bw'abantu nangwa nabandi konga no tukugira ngo okuranga yamukorire nukora akorero ndisho kongo mugiye bibyona namazima Yesu natamba sirimu namazima omuntu ajya ARVs konka mbarra
ne ya kabiri omu Uganda omukakoko ka sirimu with evidence nitekateka ngo mureberezi atuhurire ago kubeje program najihurira munonga Bishop omukundwa associate professor Fresh Odon Mwesuku yija kwiguraho mission om All Saints Church aho mwazyo haza nabaniyo yego yanatumanyisa ngo hate mbarra omu Uganda yona niyo ya kabiri omu bantu abarwire akoko kasirimu mwena ayino mugugu yego ayino mugugu nayenda ngo murangwa guterwe abantu bacire manya kibasa kukiza omuntu nenjiri no kujunwa yego manya hariho mushija kalyo mushuma Ruthi n'abaturikizi hatogo mushuma akiba yiba mwenu abaserikare bashorwe cyo gukora bamwirusya yayenda kubasigira mu mushozi yego mwenu kubagere kumusiga batera amasasi gentumuki ngo gakamutinisa ayemerera ninga gwaho yayanga agentumuke yagarengaho no kugakubana gagamana munonga amasama bajyangu bishogo mushija kayatusiga kandi katwine kwato byona tukoreki mwenu tutamwita konga katugere cyo twakora bamutera amasasi go kuguru amasasi gatero mu kuguru kwa buryo mwenu kugatiremu yagwa hansi kuyagwira hansi akanyangarize cyaro omukunyangaraze cyaro hati bayenda ngo bakamukwata mwenu kuba mukwata bamutomu chome rehabilitation center ngo bundu kuyakuzoko mu chome akija tebekana areba okwashemeye kutebekanirayo rero buna kubukikargayo yego kuyarugire yati aho yahenderire buriya arikwiba yatandikiraho hatabe kuba mukwasere bamukomeye koko mu maraka wagene nayigamba ngo nomushuma konkecho tikirihire mu bushuma omutima gwe ekinte kikubasa kwera omuntu omunsege ya ruhanga no kujunwa omwana narema omuzira mutera omuzira mutiso muchome yego omuntu bamugambira ebigambo byona byanga omukijungwa ninga nahandi ndeke gambe kijungu chonka nahandi no murute nanka imweshe mbarakora eno bagera ngo niyeru kukirayo endwara ya sirimu mazima kushanga omuntu 13 shiringe 12 nizigura omuntu omuntu na nextine sacho omuntu chone cyayine konko omuntu na urwe 12 na urwe 13 ashambana ajura bushomisho gamaraya amushambanisa arwara sirimu mwenu no tukureba sirimu shemeye kutere kibi ago kube kibi cyo ko kukitera ati no wera twantugamba cyendwa rejo ni ko kujunwa ruhanga kukingira byona akukingira byona nabwo echo Ruthi nyenda kushoma omushorongo gumwe za bereshura yo kubanza omushorongo nango gwakashatu no gwakana nagira ngo ari inkomuti ogubyirwe arubajurwa mizi ogoro kwesiga mukama ogwane byana byago omuna kubwabyo namabigago tigahotoka amasama ebyakora byona bigendaje oyino mucisho kwari ogwakana nagira ngo konka babitko baba kwereka basha kebishungwa washireba eburu kutwarwa umuyaga amasama nabwo echo izoberi Edrida yana aho bujurizi no kuranga yamutambire siri mnyoye cyango ikintu kureba omuntu kuyakujunwa ago kuba ko kujunwa to kutamirwa sirimu konka ko kujunwa to kugira ngo oriyono yekinyiza okubura kwatwa sirimu manya okutajunwa no kurebi mwenu sirimu nabwo no muhanda ngo kuboko zirebi hariho okwita hariho itema hariho mururu hariho kwitana hati okujunwa kukingira omuntu ebintu byinji azo mukatebekana argo omukuraguza argo mu bufumu argo mu kusharesha abantu argo mu kwita omuntu atebekana kama simu mnonga reverend yabane mnonga aha bwo kubushozo bwe niwe kandi kutwongereraho beto busima kuko nakugambira kandi kunda gace nisha kwakira amasumu iboryaho oriya kando ishengu hindu kugambira oyo ori kana program which recorded no ishaka mano jereba aha YouTube
channel yitu Revival Radio chena nishatu katonye zibiri FM no ishako bano tureba kunonji kandi naheze kwakira messages yebare mnonga ababa yaha YouTube yitu hari channel Revival Radio chena nishatu katonye zibiri amagaro mbwijire messages ndiyo ninsireba ndiyo nindeba amumpire Irene ayona mjangu I'm also enjoying the lady yebare mnonga amumpire Irene Rachel yajat blessed welcome Irene Bambi kandi Rachel yajat blessed tendereza ya tendereza mnonga ogunicho muchagures yagamba tokujunwa no kutangaza hallelujah mnonga kandi warugembe Patrick James oguyajagati for bearing one another thanks Revival team Charles Marian nabayona jato kujuna nukurunje buzimazima taremwa Judith nawe nagamba no kujunwa no kwamana buzima aroho Cedric na jagata nice program Bambi taremwa Judith niwe ninkureba yajatu Dr. Yesu yajiratu Dr. Yesu na korebyo kutangaza buzima mbwene Dr. Yesu gu mu mutere ngaro mwe nabaryokwe kandi muyikirize ataho magaraganya abakebere kandi oguna aroho Edson yajagatu glory to the Lord for Edreader's testimony thanks for to Dr. Yesu Edison aroho project director Chigaga CDC ogunu mwebesa nawe najagatu Bambi this is the most interesting visitor yes speaking out to Dr. Yesu Bambe you see messages ni nyingi rekanyakireho na abarya line rekanyakireho n'amasumu rero kandi amasumu agundu kwakira nintekateka ninyakiro rukwenda kujunwa mazima waba noreba ngo Dr. Yesu nabasa gukora bikuru omagara gawe nabasa kuhindura rekanyakira bo kwenda kujuna nintekateka n'ubundi kwakira ese umunota umushanje 8 mukaga 92 3 5 ningashi nota umushanje noti ina nkaga nemwe nshanje na mukaga 3 yes Revival Radio hello yes Revival Radio asimu mshuni Dumere buruhukiro rw'akatere. Oha. Meru buruhukiro waterahi. Rw'akatere. Nakwakira Meri. Ane nasimaranga ubuzuru Ego. Kandi nanye nikoko ndiye fakazi. Ego Bambe Mary. Ongaira nakare bwe nasimu ubuzuru Ama simwe mnonga Mary. Yes, Mary yebare okwe yes Revival Radio hello Omburu wa makomba bwine kironi Omburu swakwakira buzima yebare kutera Mazima nashemerwa buzuruzi Obushuruso wabuhoro bwa Adred Mazima nahora naguma namukunda mbwe no manye nguruhanga ko kuza kumwikiriza Ego Burimbera yona nakuberaho Burimbera yona najiberaho nahinuka nakuberaho mazima gargo nashemerwa na reverend namushemerwa kama simwe Ubuzuruzi bwa burungi mazima ranga baherezo mushabwa tugarama amani kama simwe Omburu abandi murarige bana amina ese umunota umushanje 8 mukaga 92 3 5 ningashi nota umushanje noti ina nkaga nemwe nshanje na mukaga 3 iwe cyawe notera ukeneza ho radio ningo yirayo de utwakira Revival Radio hello yes Revival Radio Ogo ni Jonani Nyakitunda yebare kutera wayakire Yesu Kristo namwakire Yego Onkogo no murondo gwanje kutera Revival Radio nogwo kubanza shi John yebare kutera hato ngumenotero bwaraba muno ishagumanura bamu Amina yebare mnonga John okomenya Nyakitunda buzimantu bakunda yes hello Revival Radio hello yes hello Ogo kuba Amoni yes nkuba Amon akasimu wakaterahi nakatera katano gane sangu muri Nyamuyanzi shingiro nakwakira ndi namba 288 nakwakira Ndimero ha radio mpurikize ubuzuruzi
kandi mazima kwe ibyagamba n'amazima nanjye nje wishemwe kama simwe munonga yeni pamiza abantu abatakaruko kirenga ubuzima bakwatesa amaguru amazima yebare munonga nkuba kare mazu yes yebare munonga kutera kandi ubuzima niwe no kuhamya ubushobozi bwe ese munoto mushanje 8 9 5 ningashi yes revival radio hello yes revival radio madam kabingo aha rwamuzozo kabingo kono mbakweto ha Adam yes Adam nakwakira okuruga rwa mushosho mu muri kabingo kare mwe barozoroze ngo murundi bandiko kubanga ekutera okay yebare mnonga Adam ni wogumotere obu warabamu no ishaka kumanura bamazima motere revival radio amagaro mbwishire hello kama simwe revival radio asimwe mnongo mushuni isima mkama aberi zoberi ego ano mhamuzi witu iwe shoryo habantu banyata tumuramye pisi kuruga katete nakwakira tumuramye umurkatete nasimerwa munonga embabazi zahanga kama natugerere imbabazi yego ebare mnonga ndiyo ni nyakira abakwenda kwakira Yesu Kristo nani njaga nguyiwe kuwakwa wamwakire hatoreke nabandi barabeho ubundi nanda kwakira Yesu Kristo abo kuba twareba ngo Dr. Yesogu shino Dr. otakakire Dr. Mwenshi yes revival radio hello chendeza radio mnywano wanje koraze kutera reba nguwirayo reba ngu radio wagisigaho ningashi wayirahanga hari ninga wagichendeza yes revival radio hello revival radio mwebare programu yebare kurikiza noha yes asimwe mushuni ogune asimwe natera asimwe kamwenje busima twakwakira mazima nahura nasumwa kuba nanyeke yindi muni byebyo amina haleluya nahura nayakira Yesu kuba mujunu w'amagara ganje gona byone birije ngabyitiriza yebare kujunwa ego ngo murundi Rwanda rwo kubanza kunka naramukama yanyugurira narabaho yebare no kwakira Yesu Kristo ego asimwe rindi noha nabanyata Evelyn asimwe Evelyn chachi yawe neha chanje yane mbageta chabenda waza kuzahira misori yawaho gamire bakuru rero mbwenu bakwakire busuma ego kandi ogumsemwe cyendo misho asimwe Evelyn mazuma nichirza kuba bushobozi bwo mukazi bwankwataho kama simwe amina ninyenda kushaba iwo wajunurwo wayakire Yesu Kristo hati iwe mbwenu borekire rego twakira aba rukwenda kujuna abakwenda kwakira Dr. Yesu akakorero mu rubo akabakora mu murimo bakaba basinguza abo kwantumanya ngo nuwo mfumu urukutamba notu mushanje 8 9 2 3 ningashi not mushanje not ina kaga nemwe nshanje na mkaga 3 revival radio hello yes revival radio sibire kuronje nyabona kwakira Angela waterahi Andero kaishomero Angela waterahi Rwenchwera uko muri ntungamo ni mumayaje mukadogwe nakwakira busema Zumabiri buhamya bindi kandi azimisebinzi iwe shuwa yakire Yesu Kristo Azumara linga mwakira ukamwakira ebyida mbenge mukanisa yewe nsoma nayo ebyo kutangaza ebimukama kukorire nibiha kuyana omwakira ebitonto byayerere banje amagara g'ibinogonka nsimira mukama mazu kama simwe amina ebare Angela kutera kandi niwo kwakira Yesu Kristo konka naba ninyenda ngunyakire abarukwenda kwakira Yesu Kristo buzima
wakuba wamwakire hati warebere birungi bye hatirekana ntogwe na wamwakire Dr. Yesu akorero mu magara ge buzima. Yes. Revival Radio. Yes, hello. Kama simwe. Asima mnonga nakwakira noha. Cyane bamweta musime mwana banatera kanyama bonishaka. Musime Monique watera nkahi. Yamabona ishaka. Omuri ishaka nakwakira Monique. Mazuma nasi mu bujorozo bwo mu cyarogwe. Mu cyarogwe arya hatayine shonga ko kumureba. Mazuma kandi nahura nayo ngero kuhama akuba nanyendera niyejo. Ego bambe wayakire Yesu Kristo. Mbeno nashara mu mukama kumwakira seresi atagumiza munankoramu mazuma nanyakansingo zanko kwasingizo go mucyarakazi. Amina musime Monique kwakira Yesu Kristo nkomushono wawe ebari mnonga buzima twashemererwa niwo waza kuzahira mso ryawe wagambira bebembezi bejo mirumo dero mazima bakwakira wakorana Dr. Yesogwe yakwata amagara gawe wari Dr. Yesogwe ngweno yabare musime Monique kwicaza Yesu Kristo. Amina. Yes, asimwe wakamwenje na musime Monique mukama simwa habwanyu reka tugumize muntu wakira yabana kababiri iwo wikiriza Yesu Kristo nakushaba ngo obase kwigizaho atirese bahegezeho ka gap twase kwakira basya abo kushonwa Revival Radio amagaro mbwishire busumani nkwakira. Hello Revival Radio. Yes, ogweti yarabamu yatera ya bipinga yagenda konka munywano wanje iwe binto yono bisanira muno bitamo muzano. Yes, Revival Radio. Hello Revival Radio. Chendesa sibireje Chendesa Radio. Guno mfata muhumuza kosuma sanatero mu district ya Shima nakwakira muhumuza. Mwana ibintu byo nigetagwa hanga wamani ngashiwo wamurebere nangwa nyondo nishaba n'indangiro y'umwana muto kandi getengemo bazamani kasho mwana mutoka ni warukwetenga Yesu Kristo hati wono yenda kukurota kasho mwana ndo niyetenga Yesu Kristo akoba hine yimbire nintura ko karebe imbere tabaji mwena agirantenesha barahanga anyambe kantugerere imbabazi hato mwikirizo mwe kwase ogambere bakuru bejomerumo aha chachi yawe mazimane bisha kwera rero mwikirizo rebintu ko byagendaje. Yego ebare mnonga kama simwe aha bwawe mazimo wateresimu nindebe simu ninyingi mnonga munywano wanje Revival Radio. Hello ogweti abasa. Yes, hello Revival Radio. Yes, Revival Radio. Yes, mwebare mnonga iwo wateresimu yawe yobare mnonga habwa kirekesha ha nishagaruka nyakire owishemwe Edrid kwarsima rero bambe turukuhendera nisha kuhegeza kazindaro obase kugaruka kuba hamya abo kwa no horra abo nabo bagira ngo nukwe bari abo wahorra ngo nabo life embera ni yejo mweno bahegeza kagambo nakwa kakubasa kubakwasa bongere no kwicaza bongere no kumanya mukama abo kwa no wakore byo kutangaza reka ngarure kazindaro rero ngari chempegeze na referandi rero turukuhendera mazima asimwe mnonga ikigambo cy'indi kubasigira necyo kitwashoma mukuruga kwemerera konko tine kindi abafakazi mwemerere konka mutine kindi kimurukoranze mutakoranze bashija babande mutarukwetenga rero byanyu byona Yesu ari yabikora ubo ryo murwire ubo tari murwire konko ryo mufakazi nimbendezo kwemerera konka rero mukama we nwarkwenda kubarwanirira ibyo bufakazi byona kabibarabyamo nko kuyabinda bizemo nanye bikaba bitanyorobere konka abo kwikiriza Yesu akabinda byamo ibyabire bigumire byona yabihindure byorobi ntabwo cyo ni musima
n'abandi umwe n'abampurikizo bana basheija bana bakazi bana bajunurwa bana batakajunurwa mwemerere konka murebe amana ga mukama ahandi Yesu kayaje ati mwe mfukurozaho mwe nfukurozaho urebe ko takira roza horebe Yesu kwatakore byawe kayagize shati kumurukore byanje nanye ndyakore byanyu ko rukwikiriza Yesu ukore bya Yesu kandi nawe Yesu akore byawe oyikirize berajurobye oza hanso curera hansi y'umukono gwo bunako bucika akutungura nanyo bunako bwashire yantungura mweshinyo ninyoha mishi kubwo kugamba na bishop ninyoha bishop kunyeta kama wite Yesu simwe bishop ninkusima we baro kuguma nonyeta ugwawo murundu gwa kashatu mukama kurinde kuturindire neka yawe n'oruzaro rwawe n'umucyara kandi ayongere kubashukaho mwoyo wo murungi owo kubakoresa kuri sentama za ruhanga manyarizo mwari sentama za ruhanga zamani ezahurire bigambo ebi nyabwo cyo mwemerere konka mukama nuwari abarwanire tarondi ijoro abarwanire okushoma dini ikumiti cyara abarwanire okuraguza mu bana bibe bishuba babi abashagirine tikira abarwanire wo kuba tarho ino mbazo go kutambo ino mbazo ndokita Yesu nuwari kutambe bibi nakutere kikatubushamba n'ubwoma iriho ry'amarwa rikira urwoyo rwetabe rukira ituma rikira uburogi bukira okweyendeza kukira akwegesa no kushaba ikindi kubasigira muhamo kushaba musimba majo misho ga Yesu mushabe muzo makanisa ganyu mushabe musibe okusiba no kwesibya kuko nubyo byahumwire ikigwa simbo cy'Yesu yatambire ngo babuza Yesu ngwitwe kabyaturemi wabibasota atebe ibintu bibasubwo kushaba no kwesibya ko nabwo cyo mushabe muri yahebwa tariho cyo wakushaba Yesu ino kwikiriza ngo tuyakikuhereza mukama barinde nimbende zo kujunwa nimbende zo kwikiriza Yesu nimbendeza amasiko kugatari abuko amasiko tarho handa higari mano mbana tugarumo mano abashije tugaruha amasiko abashije nibabasigaho begendera bazoko bararayo bagitere sande bazana umbande bakaza amasiko tugari amasiko gona gari hari Yesu orukwikiriza Yesu ugiro businge omarwa Yesu nakuhereza kumarwa omarwa byense omarwa bashije omarwa amasiko banu wo wagataho kandi okumarwa oko kukuhereza byona kandi kukutamba hebane mnonga masima asimwe mnonga kandi reka nebeho messages abarya YouTube tuyoba followingire mwebane mnonga oguyaja ati ni engineer bright good evening at beloved thanks nawogwe yamanyangu Yesu nwariyo kwenye mombi yoma yes kandi oguyaja ati ndiyamsima at revival radio Rw'Amagara mbwijire ati nanye ndiyo ati nimbareba buzima ati mwebare mnonge genjiro nonje mnonga penna nawe yajaga ati wamwesiga tokaremwa yebare mnonga penna mazima ogu nawe yaja ati nataho denesi atubambe omufumu witu ni Yesu tushabe charite yaja ati mukama n'umurungi my god ogu yajaga ati mwebesa yajaga ati thanks for the program in all Dr. witu ni Yesu ogu yaja ati nuwareba Godson yajaga ati memory verse okushurura 12:11 kandi amanyagifti yamjata mu gifti kabare it is my first time bambi streaming on this radio ampire Irene yaja thank you for the program bambi mwebali mnonga messages nindeba messages eza WhatsApp nazo ziyonzisha kanogo nawe yagira ati mwebali mnonga revival radio ahabwo kutereza yes yaja tabwo kutereza je mu Gerard San wa San P computing and art designing umurikabwo he yes yebari mnonga Gerard kandi nawe yaja atindi katushabe Sylvia kuruga ndebo yebari mnongo uko muri itendero kandi nawe yaja ati yes atumwe bari mnonga okutereza atkandi ubuzima turi hampa hatukize ati ninsimo bushuruzo obwo mukazo gwe okwehayo kugambra abantu yebari mnonga mazima mwebari mnonga
messages ni nyingi ahabwishaha mu nkirize mazima kandi tubase kuhendereraha tubase kusima uwishemwe kwarsima Edrida kandi ninyongera kusima na niwo watere sumu yawe kandi nyongera kusima na niwo wagumaho na niwo wagumaho hurkize yebare mnonga kutukunda niza kushaba Reverend otheze shara ya hamuheru rero bambe abashunwa muzima twasima mukama twasime mbabazi ahabwa musime Monique ogwo wayishaka ibari mnonga mukama yongere kukora na asimwe kamwenje abone bo bashunwa Reverend beto Reverend reka kuhegeza kazindaro rero kandi ubuzima tukurugo muri cyo gumwanya webaye Rusi kandi nyikirira okutwara John program no manya kushugana saje programs amina namwe no Bishop kutorana niwe nembabazi nangwa nabana bakwereza hanani ndano musagazo wo Bright ibintu byona nabitwara America nabisya Europe nabiza Asia nabiza Australia nabugaruka njatu bitokushomoku muntu yashoma kamanya ruhanga kana bwera amazima bueno kandi ababajunwa ni mahajunwa bingi munonga konkabona bagira umugisha isimu zabo zikarabamo amazima mwene ubyo mu wajunwa hata agambira abantu ati najunwa nyicakare azakanisa eri nakushabira ningakushabira abagambiri konga twashemerwa kandi ekikuru munonga twaza kushaba kandi okukira munonga nyona nyongera kusima Bishop wankore Right Reverend Associate Professor ahabwo kuba okutora nako burisa bwa nyamkyobora ngo omugenyi aroge South Ankori omugenyi w'ubureberezi rero itwe nk'abana be tugira umugisha kugira ngo kandi abe nitwe twamuraza kandi tube nitwe twamureberera omuzina ya Bishop na n'ubureberezi nimbabazi nyingi katushabe mukama ruhanga obushobozi bwona twakusima twakwebaza abwikiriki twakusima bw'abajunwa bingi munonga abara bahasimu twahurira babiri konka abajunwa ni bingi twakusima bwo kujuna Edrid twakusima bwo gumizamu mwene mukama tukushanze kweshengereza okukira munonga tufachi bituzo komukishira manyo mugasho gwenjiri mukama necho ekigambo cyawe nicumita kucurara ya moja abiri mwe twaza kuruga garko makageitu shango twebembeze mbabazi zawe kana abayo makagabo nabyo mwahari nabakiriyo bayo omurugendo bakuza hona obasiye buhoro sitari kufera busha mukama sitari fera abazire bitu busha sitari fera Yesu Kristo watfirira musharaba busha akefuza agwenchi yaturesura umunsi namwe no wako yatakajunwe na wajunwe ago kubundi obutajunwa kwawe kurabanisemo eka yawe kwarabana same cyanga cyawe kwarabana sama abantu abakumanya mukama baherezo mu gishabarinde abazo mushanagwa mishoje abarebese rukuno nembabazi abahusingebwe abaherezo mu gisha obusinjo bwa rahanga oburengero kwetsa ko muntu wena burinde mitima yanyu n'ubwenge bwanyu mu mutine umukunde mu mumanyi n'umwana wa Yesu Kristo mukama witu kandi omugisha ogwarango bushorozi bwona tatitwe n'umwana n'umworo kwera ngube nimwe mwena abajunwa n'abajunwe kare n'abakuza kujunwa kandi gure cyo kubargaho kurgahati okusebero byona amina. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Simba no kuhimiza
nizira na kuno busasi